Yeah, MPP for us. I make us a muchirabo. More yana me many abre. Me work exams a chro. Me wo school ne a year jumani idea. Me jina construction side many abre pisca. Yamunti na ba try to be. Hey, Oja. Me yadmo. Yabre pisca pa. We juma so ye. Nemo mamenka bibi nchira kwa me bafo abronya. Wo de me ejimate no. Ana me nua no. Timetimi akeka adua chiro. Kwamba mfo abonye janjimi wate ade awo ye na chesai fire ade na awo ye na chesai woni yi owura Canada kompre ko Japan mako baabia kwa akoye eye Friday say yi thank you to amo akwa keka nsem hunu wo ho wa ba be reply ya calling for ceasefire sa interview na wo ko chena ye wontumi na grant ani hwe efa e ka say bisebio ani hwe bisebio e ka de yi Ejera. Oh, be ya Canada compare ko Japan. Why hero keke? Because Ghanaian mentality said the more you are attacking a person, the more the people will come to his defense. Exactly. So it's where at this time here, ye near bra ko election party ni mu agija na party ni mu achiche manfo na kuma ya omo ya no. Instead some mu di party na ni mu bedwene. Na mo ya nioma no. Nioma hunu tantan we ni mani je ho. No abetina radio so kika nsem hunu saa kwamba fo abroje say ne dey build a party we ya the region jaw buzia region ya the jaw hwed wire region no na to kika nsem hunu kwamba fo abroje ana yesimi nua no ntimi kika nsem nchiro wadwene nye kore shaase na organize region ni ye eno na hia anya mani akompre ko Japan beko wona de kona ye de ana ye de bayi party no ayako election yamba party ni ye payase ni mo ye nhunu ni ahwe se kwamba ne be fa so ye betimi ya foster unity ensemu no we ni wani je ho na ye ka bia kirewa region a wo be fa ye ne ye obo how many parliamentarian seat wom oba e dodo se na aka ade be no ade be ne matanta na mo ye ne sa general ade be no and so what you say when the bema your candidate I don't know who you are supporting but say when I dey yes Dr. Muhammadu Bawumia o say Brian Champo say you can say one mpo na eba ni ade obi a wodi we be supporting the bia emfa you only causing disaffection for the person precisely so etimo amoshe kwamba for brojechi so obi na hye na no so obi anso hye na ade a wo ye na tan ade a wo ye no you make Canada compare ko Japan a hero out of nothing ade na ne watantan na ajero party ade na ye ne sana and besi sabre general secretary nka wo we general secretary of the party onka wo we kwamba for bronye janse munu na wudi nwase ye ni abere ye party to save don't do this nonsense it when aso de baba ye regional national organizer of the party ade no fire. I don't know. More fire. Tanta party no baby abedinti mo dasum yaso the party na ye no eti e mo fe ye pe kon ye be fa so ye be kika party no abom bio ensem funu nko a munyanse munu no amodi o party no what e dey be no general e dey be no hwetimusa ora Canada compare ko Japan wadaroma wo pani menya magire sem betu pani fu bedwa nemo president Kufuor ka sem bi kire me and sasem no anu abeye me guiding principles in life wadaroma mesere no maka the same thing a kire wo yenche niye o man pani Kufuor frame no ka sem kire me say wo ya abofra na wani so nyehia there is something wrong with your brain precisely so it na dia kolasi ha woni ne sake kan yoma anyhow because inquisitivity na adwene no it wants to see something it ya kolabi a wo ba no o pese se bi na adwene eye wo hunu bibi it na ni so yehia eye normal na o wie no ka kire me se wo sa nyini dru baabi na ani so hye no so wo adwene mu too much eno so eye problem precisely if se bra wo nyina dru baabi no eye se wo nya roadblocks bi wo mu a etimi ma ketele wo from niam bi eto ora Canada compare ko Japan wadaroma baabi a wo ba bedru leadership wadaroma anya niam nyina ne so ano de yanhwe anim ne kan no kora nkyere fire yanhwe anim me tro edudo na susu se mete se wa nanso ye ba mistakes ni wa waye wiase no eno ne ye behwe ho ne ye nya bie ye kura ye nkola ni ade edu ba bie etimi hwe akika se ei da bi we de etra so
enya bibia na responded wo hina Japan enya bibia na responded eti di o man paniku fo ka kire me ka bia kire wo ya akola woni so nya share there is something wrong wonyini do baabi nso no woni so too much so there is something wrong you can be no nonsense mem tie no nonsense banya bibia na social especially baabi e do abeduru no wo nkola wo mase enema ni bi wo haja mo nkonkokoma na sabi nya asem ne enka kwamba fo abronye ni tipen no ono wo the same pedestal adana ama ne chance mo keka na adweki mumi enka no kranchire ho na party yenye ho duru why akosua papa me enka no kranchire ho na party yenye ho duru why ajero party ni leadership no muma mo ay kodua me ana menua no munye mo kanche kwamba fo abronye no nya kwasesam no di no call them precisely Reggae na dia ma na atete apansam konne kokoye ho adwuma precisely ene hia and obi a wo reggae wo china wa ho ye basa hwa no anya wadwene se wo ba national ye bia ubelusu obi a de reggae nja wa ye reggae ne basa wo ba election bia obelusu Greater Accra region say more executives no minimum obika obi a de region ja wa wantimi ahwe region so yamfa hwe so nsabio it's as simple as ABCD constituency e de ja na wa hwe so ye amena free yansa nya wadwene se wo se be pehwe the bidder mon konkontena fie na mon fa fon so ngum nchen na munye serial calling exactly so omi asha senka no kore Victor Osu party aramponsa akukudro for na te party yo ani eja party ne nsem funu bebre ni ade na obi antimi nka no kore bi ankere wo ade be no fire asa kwa say party no eye wa wo sika na timi di nsem nu wo since when did we get here Angela omi aso kwa did what sa pepe sa Young topics in here.